Dobrodošli u nove mjere Republičkog štaba. Znači, imamo danas 3 tačke. Prva tačka je maske, druga tačka je zatvaranje i treća tačka je protesti. Znači, što se tiče maski, znači maske morate obavezno da nosite na ulicama, podrazumijeva se, zatvorenim prostorima, to jeste u kući, jer smo sve maksimalno zatvorili, znači ne možete nigdje da uđete, jer bit će i ovi mali, zatvorili smo trenutno markete smo trenutno zatvorili. To ćemo, da pričamo o tome u tački 2. Znači, pošto nemate gdje da ulazite, znači maske vam ne trebaju, ne možete ni hoditi po popolju, i to ćemo zabraniti izlazak po polju, znači, u kući su obavezne maske. Znači, ako vas u kući ima 4, znači morate 2 da iselite u šupu bilo gdje, znači da smanjimo kontakte, znači što više se smanje kontakti, jer zarazu ljudi širite. Znači, moj kolega iz Srbije, doktor Konj, nije mogao da dođe, a zato je tu DRMR Zlatko. Znači, to sam želio da vam kažem, ovo ljudi moji nije zajebancija. Znači, vi se ponašate kao telad neka, kad moram tako da se izrazim. Znači, maske su obavezne. Kazna za maske će da iznosi 500 maraka ako ne budete se pridržavao. Pošto vi nećete imati novac da platite, jer ćemo vam sve moguće uzeti, nećete imati više gdje da kupite, već ćete, nema boja kako će se sa vas kroz život, ićete u zatvor. Znači, bolje vam je u zatvoru da budete, imat ćete da pojedete, znači kaškom, znači imat ćete pojediti u zatvoru. Znači, tim radimo cilj napuniti zatvore, nećete možda platiti, znaš, ali ćete se bar nahraniti. To što se tiče tačke 1 maske, to smo završili, nadam se da je svima jasno. Idemo na tačku 2, zatvaranje. Znači, sve smo zatvorili. Zatvorili smo i tržne centre i markete, znači, Fortuna je morala se zatvori, Fortuna, Bingo, Tropik, znači, ostale su ove male prodavnice i ćemo da zatvorimo da nemate šta da kupite. Znate. Znači, sve će se zatvoriti, niko neće raditi, vi što imate kredite, mene ne interesuje kako ćete da vratite kredite, ali rata se moraju platiti. Struju, ne interesuje me kako ćete da platite račune struje, ni vode, ni to me interesuje, ali vi to morate izmirite ljudi. Znači, dugovanja državi se moraju da izmire. Znači, neću da ponavljam više. Nećete ništa raditi, nećete primati plate, dobit ćete maksimalne otkaze, ali što se tiče kredita, struje, vode i tih dampina morate da izmirite svaki mjesec. Znači, to, evo ako. Što se tiče zatvaranja, zatvorili smo sve moguće. Znači, djecu, ko ima djecu, pampersa više neće moći da kupi. Znači, vraćamo se starom načinu života, štednji pelene. Znači, motajte djecu u pelene, perte pelene i te stvari. Jezda nećete moći da kupite ni prašak za veš, ni lenor, ali tu je zato kabaš. Kabaš rješava sve. Kako je moja baba, znači, baba moja, kako ona mogla da perje kabašom i to sve odhranila nas. Dobro, nismo jeli kabaš, ali druže moj, znači, što se tiče banke će da radi zato što i pošta će da radi, jer tu možete da uplatite, što sam pričao, znači prije toga struju, vodu, kredite, to mora da radi. Znači, to će mora da radi, nebitno koliko će vas biti u banci, 15, 20, 300, nebitno koliko, samo nek se izmire ove stvari ovdje. Što sam još htio da vam kažem za zatvaranje, i pekare planiramo da zatvorimo, znači brašno ljudi kupujte. Znači kupujte brašno, kupujte toalet papira, znači radite šta hoćete, znači snalazite se, pekare ćemo da zatvorimo i to imamo da, to još ostalo da radite, male prodavnice, ni one neće raditi kad nije došao doktor Konj da me nastavi ovo moje izlaganje. Reći vam sada o tački 3 protest, pa ćemo ako bude još da vam kažem o tački 1, tački 2, vratit ćemo se na tu temu. Protesti. Mi smo protiv protesta, znači narod nema slobodu govora. To ćemo mi, znači ako ti ja kažem da se zoveš Mirko, zoveš se Mirko, ako ti kažem da se zoveš Stevo, zoveš se Stevo. Trajan Janković iz Bijeljne je pokušao protest,
mi smo to odmah spriječili sa kolegama iz MUP-a, znači on je odmah odustao od protesta, jer smo ga mi malo isprepadali tu i te stvari. Što se tiče Bijeljine, protesta nema. Znači, narod nema da izjavi svoje što ima. Znači, narod je đubrad. Znači, nama je u cilju da svi pomru od gladi, penzioneri nam uopšte ne trebaju, samo nam ne rade ništa, penzioneri, a hoće penziju, hoće pare. Pa, druže moj, gdje to ima? Znači, penzioneri nam uopšte ne trebaju, oni trebaju da pocrkaju skroz. Radimo na tome jer su kod nas u COVID ambulantni u bolnici većina penzioneri, mi im, ne smijem to pričati, sad radimo i uglavnom smrtnost je česta. Umire narod, šta ćeš, korone, od korone sve ode. Iako je bio srčani bolesnik, imao prostatu, imao rak. Svi su, znači, od korone pomrli. Sjeci ovo. Live. I uživo ide. Ništa. Korona. Evaku. Da se vratimo još na maske. Ovi ljudi što su bili, znači, što su trenutno sada kod nas u COVID bolnici, oni nisu nosili maske. Prave se budale. On je hrabar. Znači, maske obavezno, znači, da se eliminišu. Ja nemam masku, pukla mi je, znači kad sam zatezao na ovo, pukla mi, nisam imao drugu trenutno, popicala, šta da radim, iznervirao si, bacio je. Što se tiče još zatvaranja, znači, benzinske pumpe nećemo zatvoriti, jer imamo u planu da gorivo bude 2,5 marke, pošto je ovo sada, što se tiče korone, to... Ne želim puno da vam pričam o tome, to vam je pozdrav za mojeg prijatelja Bill Gatesa, ljubite brat, hvala ti brata moj puno za svemu ovome što su radio, ljubite Mr. Zlatko, gledaš ovo znam. To je to, nema što da vam kažem više, znači zatvorit ćemo sve, kladionce smo zatvorili, narod previše kocka. On baca pare tu, što da bacaš tu pare, što ne bacaš malo u bolnicu, znaš, to doktoru stoja u džep, znaš, ubaci mog, izliječi ga to, nama ne pada na pamet nikoga izliječiti, ne pada na pamet, znači, treba smanjiti ovu gamad, treba smanjiti ove ljude ovdje, viš kako su, Bože sačuvaj, to je to, ljudi moji, od Republičkog štaba za vanredne situacije, znači, stanje je katastrofalno. Kad smo uspjeli da zabranimo Neškoviću da mu ništa ne radi, svima ćemo zabraniti. Eto. Veliki pozdrav od DRMR Zlatko, znači vidimo se opet na sljedećoj sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije kada budemo pričali o ostalim mjerama.